Biblia inasema akasimama na wale 11. Akasema yeye ndio Yesu. Shetani kuelewa kwa ya kwamba itakuwa siku ya mwisho, wana wenu, watumishi wenu, wanaume na wanawake watapokea nguvu. Na hii hali ambayo Bwana alisema, ndio maana leo tunaandika kwa lugha, ndio maana leo tunasema lugha nyingine. Ni Bwana ameshuka, ni Bwana ametembea. Tujaribu kuangalia nini matokeo ya ujazo wa Bwana. Baada ya kujazwa, Biblia inasema wanafunzi wake Yesu walibadilika mno, walikuwa sio wale tena. Bila sema hata yao hawakuyathamini, hawakuogopa kitu chochote. Na kumbuka Petro kabla Yesu hajaondoka, bila sema wakati Yesu alimwambia utanikana mara 3, Petro alisema haitawezekana, huwezi kukana mara 3 wewe. Biblia inasema hivi, wewe kumwambia utanikana kabla hujagawika wiki utakuwa umenikana mara 3. Lakini Biblia inasema Petro alikataa. Sikiliza matokeo yake. Wakati Yesu tayari anapelekwa kizindani, Petro alikataa. Akasema sikujui. Ya kwanza sikujui. Basi kama anapiga moyo zake, anageuka anakumbuka, ndipo Biblia inasema Petro akalikumbuka lile neno. Akalia, akaomboleza mbele za Bwana, lakini kwa sababu alimkataa. Hebu sikiliza, baada ya ujazo nini kilichotokea kwa Petro? Petro alikuwa sio yule aliyemkataa Yesu, lakini kwa sababu ya ile nguvu iliyoingia ndani yake, iliyoingia juu maisha yake, haihitaji muda mrefu. Na kwambia ukijaza saa ile, haihitaji ile nguvu changisho. Saa ile unakuwa moto, saa ile unakuwa badilika, saa ile unakuwa tofauti. Petro siku ile Roho aliposhuka hakuogopa tena, hakuogopa tena. Alifanya kazi ya Mungu mipendo, alifanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote. Biblia inasema ulifika wakati ule muujiza wa kwanza, ile Matendo ya Mitume sura ya 3. Huo ndio ulikuwa muujiza wa kwanza baada ya Yesu kuondoka kwake juu ya wanafunzi wake Yesu. Biblia inasema saa 9 saa ya kusaka, Petro anaelekea kwenye nyumba ya ibada, wakakutana na kiwete aliyekuwepo siku zote, lakini leo jambo la ajabu, leo linatoka kitu tofauti. Biblia bado anazoea huyu maskini alizoea kupewa pesa, alipoona watumishi wa Mungu wanajohosao akadhani na leo ni pesa. Lakini bila sema Petro aliyejaa Roho Mtakatifu alitamka neno zito, huyu maskini akashindwa kuelewa, akasema leo sina pesa, sina dhahabu, nilichonacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti akaanza kuruka, maana amekutana na jambo la ajabu, amekutana na mkono wa Bwana. Ulikuwa ni muujiza wa kwanza. Hayo yote aliyotenda ni nani? Aliyotenda hayo yote ni Roho Mtakatifu. Sio Petro, ni Roho aliyekuwa ndani yao, aliweza kufanya miujiza ya ajabu. Mwanadamu alikuwa tena kazi. Miujiza ndio kama muujiza wa kwanza ulioshangaza Wayahudi. Bwana Yesu